أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat asar yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badardin Jaya Wikrama, Palembang. Hari ini Kamis 4 Rabiul Awal 1447 Hijriah bersamaan dengan tanggal 28 Agustus 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan salat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Rahman Hanif Esos dan salat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da salat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Gus Haji Muhammad Nurdin Mansur dengan pembahasan kitab Aqidatul Awam. Untuk ketertiban kenyamanan dalam beribadah, para jemaah kami minta untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harus dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam setelah salat sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badardin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat asar berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام دمها وجعلنا من صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من شر الذي ربي أعوذ بك من همات الشياطين صلي تعالى الله أكبر يحسب أنه فلا لا يؤمن مصدى في الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والشكر لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده هو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب قاضي الحاجات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ala niyatil futu wal munu wa rusu wa salahil badani wa ruh wa taubatan nasuh wa ila hadratir rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azwaji wa zuriyati wa ahli baiti ila arwahil anbiya wal mursalin wal malaikatil qarabin wal qurubin wal ulama'il amilin wal awliya wa syahada salihin والدينا والد الحاضرين ومشايخنا ومعلمينا وتلاميذنا وأنباتنا وأنبات المسلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح المؤسس هذا المرشد أقوم وأوهن ببنائه ومعلم به ومؤظفته وجماعته خصوصا إلى السلطان محمود بدارودين الأول والثاني وذريتهما خصوصا إلى حضرة سيدي العلامة الشيخ أحمد المرزوقي ووالدي ومشايخي وتلاميذي وزوجاتي وأولادي وأحبائي وإلى أرواح أنبات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات ومن المؤمنات وإلى أرواح جماعة مجلس تعليم النور وإلى أرواح والي صنع وإلى رمى جنجي بنتي حبيب مسكوها مسكوس محمود مسجد وإلى أرواح سادتنا صوفيا وجميع لا إله من مشارق الأرض إلى مغاربها برها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأبصارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة شاء لله لهم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي والطبيب بقلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi ardihi was samai. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya'i. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi salatan wa salaman daimaini ila yaumil liqa'i. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirr asrar
وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat asar Masjid Agung yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada sore ini kita kembali dapat hadir berkumpul saling bertatap muka dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin, sekarang kita sampai bait yang ke-17 daripada kitab Nazam Aqidatul Awam yang disusun oleh Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Lutu wa Ismailu Ishaqu kaza Yaqubu Yusufu wa Ayyubuh taza. Ini masih menerangkan tentang Nabi dan Rasul yang wajib kita mengenal mereka dan wajib kita menghafal nama mereka. Karena nama-nama mereka ini Allah SWT abadikan di dalam Al-Quran. Yang ketujuh Nabi Lut, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf dan Ayub. Hadirin, Nabi yang ketujuh adalah Nabi Lut. Nabi Lut ini adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak saudara, berarti kalau anak saudara itu ponaan. Jadi Nabi Lut itu adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang bergelar dengan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh Allah ke bumi Yadum. Yadum di mana telah hilang dari raut wajah kaumnya rasa malu. Tidak punya rasa malu karena mereka mendatangi kaum lelaki yang sejenis, homoseks, bukan wanita yang lain jenis. Dan Allah SWT membinasakan mereka dengan cara negeri mereka yang di atas dijadikan di bawah, yang di bawah balik ke atas, dikurupkan, lalu dihujani dengan batu dan tanah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut beserta pengikutnya, kecuali istrinya yang binasakan beserta orang-orang yang telah dibinasakan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena keingkaran mereka, kekufuran mereka. Jadi zaman Nabi Lut ini ada yang terjadilah perbuatan homo, perbuatan yang sangat keji, melakukan hubungan sejenis. Cuma anehnya manusia akhir zaman ini perbuatan homo ini dianggap sesuatu hal yang biasa. Banyak yang kawin dengan sejenis, atau kita istilahkan LGBT. Apabila suatu negeri sudah menghalalkan perbuatan homo, maka negeri itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehancuran mutlak atau paling tidak diangkat oleh Allah keberkahan-keberkahannya. Homo. Jadi kalau ada lanang sama lanang sepagaan, hati-hati. Apalagi hadirin kalau ada ya kawan taruh kelai, maka kita tangannya tu didudukkannya di pukang kita, di kosok-kosoknya. Ini hati-hati ini. Apalagi dia meluk-meluk kita kan, hati-hati ni. Jangan ini LGBT ini.
dikatakan apabila orang sama-sama lanang ini panesan, main gulat-gulatan, lalu sampai salah satu ini tegang, terangsang, hanya tegang. Itu dosa seperti dia berzina dengan ibu kandungnya dewek. Ini dosa seperti berzina dengan mak kandung dewek. Andai kata hadirin keluar mani dia, maka tidak akan bisa suci walaupun dicuci dengan 7 samudra laut yang ada di dunia. Jadi berat. Ini Nabi Allah SAW. Karena mereka berbuat demikian, akhirnya Allah binasakan negeri mereka dengan cara negeri mereka itu dikurapkan oleh Allah. Jadi yang bawah pindah ke pucuk, yang pucuk jadi ke bawah. Kemudian yang ke-8 Nabi Ismail. Nabi Ismail bin Ibrahim. Ibunya bernama Siti Hajar. Nabi Ismail ini kan terkenal dengan peristiwa kurban. Jadi Nabi Ismail ini betul-betul diberikan oleh Allah mukjizat, itu tidak mempan dengan setajam disembelih, tapi tidak mempan. Padahal pisau yang digunakan untuk menyembelih atau memotong leher Nabi Ismail ini pisau yang luar biasa tajam. Ketika Nabi Ibrahim kan menyembelih putra Ismail kan tidak memakan itu. Disangka pisaunya tumpul. Begitu dikapakkan di batu bukit padang pasir yang keras itu batu terbelah dua. Berarti kalau pisau dikapakkan di batu yang keras bisa belah dua, kalau digunakan untuk nyembelih daging lembut ini, sama seperti kita ni waktu kurban langsung itu kan. Tapi luar biasa. Allahu Akbar. Pisau yang begitu tajam tidak mempan untuk menyembelih Nabi Allah SAW. Ini namanya mukjizat. Adik sekalian, memang kalau dalam pelajaran ilmu tauhid, hukum ni kan ada 3. Ada hukum wajib, hukum akal, ada hukum syariat, ada hukum adat. Hukum akal yang wajib, mustahil, jaiz. Hukum syarat itu yang wajib, fardu, haram, sunat, makruh, mubah. Nah, lagi hukum adat. Hukum adat ini suatu kebiasaan yang terjadi lalu dijadikan sebagai hukum. Contoh, api itu kan bisa membakar. Api bisa membakar. Kemudian obat bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pisau bisa memotong. Ini adat. Adat ini kebiasaan. Kalau kita makan kenyang. Kalau kita haus minum lega. Ini hukum adat. Tapi hukum adat ini terjadi dengan kehendak Allah. Aman Allah dak mendaknya dak akan berlaku itu. Contohnya orang sakit minum obat banyak tak sembuh. Jadi bukan obat yang menyembuhkan penyakit, tapi Allah SWT. Bahkan ada orang berobat tambah parah, tambah sakit, akhirnya mati. Api kan itu sifatnya bisa membakar. Tapi kalau Allah tidak mengizini, api itu tidak bisa memberikan rasa panas. Ini kan terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Berubah sifat api yang sangat panas berubah menjadi sangat dingin. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika berada di dalam kobaran api itu bukan kepanasan, justru kedinginan. Ini adat. Nah, kemudian pisau bisa memotong. Kita kalau nak motong sutu pakai apa? Pakai pisau kan? Tapi kalau Allah tidak ngizini, tidak terpotong itu. Contohnya Nabi Allah Ismail alaihissalam.
Walaupun pisau sangat tajam atau lebih tajam lagi dari pisau itu, 1000 kali lagi. Lebih tajam. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ini yang kita pegang. Jadi apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Dan apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Tapi kita tetap usaha. Ini gagak dijadikan dalil kalimat ini. Disuruh bergawi tak galak dia. Lajulah bergawilah kamu. Kalau Allah mendai aku kayo dewek walaupun tanpa usaha. Kalau Allah mendai aku buntu, saro, melagat, miskin walaupun aku bergawi Batam sana Singapura, balik masih miskin juga. Omongan tu benar, tapi caranya salah. Jadi kita harus tetap usaha. Nah hadirin, kemudian yang ke-9 Nabi Ishak. Ishak juga adalah putra Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Lagi istrinya bernama Sarah. Nah, hadirin, Nabi Allah Ishak alaihi salam ini, beliau adalah seorang nabi. Beliau adalah seorang nabi. Bapaknya adalah seorang nabi. Jadi anak nabi, abah nabi. Jadi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak lagi, kakek dijelaskan, namanya Yusuf. Jadi Yusuf bin Nabi Yusuf bin Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Jadi banyak keturunan anak cucu Nabi Ibrahim ini nabi. Maka Nabi Ibrahim selain disebut sebagai Khalilullah, disebut juga sebagai Abul Anbiya. Abul Anbiya artinya bapaknya para nabi. Kalau Nabi Adam disebut dengan Abul Bashar. Abul Bashar, bapaknya manusia. Nah di zaman Nabi itu ada satu orang namanya Amr bin Hisham. Tapi dia ini jahil, galak menjahili Nabi, sombong, angku, congkak, takabur. Padahal di depan mata tu jelas kebenaran. Dia tahu Nabi, dia kenal Nabi. Nabi tak pernah bohong. Nabi orang yang paling jujur, amanah. Tapi dia tak galak nerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Hanya dapat gelar Abu Jahal. Abu Jahal. Namanya Amr bin Hisham. Dan ada lagi orang dia hobi hadir di tempat-tempat pengajian, melok taklim, kadang hadir majlis zikir, melok zikir, tapi nyending nak tidur itulah. Maka dapat gelar Abu Naum. Abu Naum. Jadi yang galak ngantuk, apalagi galak tidur, waktu ceramah itu gelarnya Abu Naum. Jadi ada Abu Naum, ada Abu Jahal, ada Abul Bashar, ada Abul Anbiya. Nabi Allah Ishak alaihi salam adalah putra Nabi Ibrahim dari istrinya Sarah. Sedangkan Nabi Ismail adalah anak Nabi Ibrahim tapi dari ibu yang lain, yaitu Siti Hajar. Hadirin, kalau yang di Mekah itu ada sumur yang paling tua di dunia ini, yaitu sumur Zam-Zam. Di zaman Nabi Ismail sudah ada sumur Zam-Zam. Itu dia pertama kan zaman Nabi Ismail kan, Zam-Zam. Sampai sekarang masih ada. Masya Allah, berkah. Jadi kalau kita hadirin, ya kalau kita haji umrah landasnya memang minum Zam-Zam. Nah kalau kita di Palembang ada sanak, keluarga, kawan, jiran, tetangga balik haji, balik umrah, minta Zam-Zamnya baik.
Zam-zam itu paling penting. Kalau kopi putih banyak jualnya. Zam-zam. Man syariba. Man syariba. Bang siapa yang minum zam-zam? Ma'u zam-zam lima syuribal. Ma'u zam-zam lima syuribal. Jadi zam-zam menurut niat orang yang meminumnya. Jadi kalau minum zam-zam tu niatkan. Nah, ini misal minum zam-zam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nak ngapo kita ini? Kalau kita sakit, kita mohon kepada Allah berkat zam-zam ini, Allah sembuhkan penyakit kita, maka zam-zam jadi obat. Kalau kita punya usaha, ada jualan, ada toko, ada warung, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan zam-zam ini jadi sebab usaha kita lancar. Maka zam-zam jadi penglaris. Kalau kita masih belajar, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan untuk memahami ilmu, diberi kemudahan untuk menghafal, maka zam-zam ini jadi penegang hati. Kalau kita masih bujang, masih gadis, nak berbini, nak berlaki, mohon kepada Allah keberkahannya, mudah-mudahan cepat ketemu jodohnya, maka zam-zam jadi pengasih. Nah, pokoknya tergantung apa niat kita. Dia tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Sayyidina Muhammad Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan wa syifa' min kulli da'in wa saqamin. Terus rawat Bismillahirrahmanirrahim. Praktek ini. Nah, kalau kita minum zam-zam terus minum. Terus sampai kenyang. Kurang segelas, picit lagi. Kanan minumnya ya. Tapi kalau kita ngembek di apa guci itu, di degum itu kan, ya mungkin tidak apa-apa tangan kiri makan tangan kanan. Ya. Kurang lagi. Apa 3 cangkir, apa 4 cangkir. Nah, sudah kenyang kita. Oh, alhamdulillah. InsyaAllah sudah apa kita niatkan berhasil. Dan aku berapa kali mukti kenyahadan. Alhamdulillah. Jadi itu sumber zam-zam. Nah, kemudian yang ke-10 Nabi Yaqub. Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Allah mengutus Nabi Yaqub Allah mengutus Nabi Yaqub sebagai nabi untuk kaum An'am. An'am, ada surah An'am. Nabi Yaqub. Nah, kemudian yang ke-11 Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf bin Nabi Yaqub bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin betapa mulianya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ini hadirin terkenal nabi yang ganteng. Coba aku tanya, siapa nabi yang paling ganteng? Pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf hadirin itu separuh dari kegantengan Nabi Muhammad. Jadi Allah memberikan keindahan, ketampanan itu 100%, 100%. 50% Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25%-nya Allah berikan kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. 25%-nya Allah bagikan kepada seluruh nabi yang ada. Berapa jumlah nabi? 124,000 nabi. Dari 25% itu. Nah, sisa untuk kita ini. Jadi kita ni koma berapa persennya ada. Yang boleh dirambut, akhirnya orang itu jadi bintang sampo.
Yang boleh dimatok jadi bintang optikal, ada optik, ada bintang apa? Macam tahu. Yang boleh dikumis jadi bintang untuk numbuhkan kumis. Yang boleh dibebek bagusnya jadi bintang lipstick. Yang boleh digigi jadi bintang soden. Nah, jadi kita ni berapa ni? Sepa-sepanya. Ini pun bagus-bagus ini. Kita ni bagus-bagus ini. Nah, apalagi Nabi-Nabi, Rasul, apalagi Nabi Yusuf. Wajar dalam cerita kan, ketika Nabi Yusuf lewat, ada wanita-wanita Mesir yang sedang ngupas kulit buah yang diundang oleh Siti Zulaikha. Begitu mereka melihat Nabi Yusuf lewat sambil ngupas, nah disangka kulit buah, rupanya jari yang mereka kupas. Sudah Nabi Yusuf masuk, baru berjerit tengah jari. Berkata seorang ulama, untung yang dilihat oleh wanita-wanita Mesir itu cuma keindahan, ketampanan Nabi Yusuf. Andai kata mereka melihat nur Nabi Muhammad yang ada pada Nabi Allah Yusuf alaihi salam, bukan jari tangan yang mereka kupas, tapi hati mereka yang akan mereka potong. Jadi separuh. Nah, pertanyaan, tapi kenapa yang dikenal itu Nabi Yusuf? Kegantengannya lah. Tidak orang mengatakan Nabi Muhammad, padahal yang lebih ganteng Muhammad. Hadirin, seperti matahari dan rembulan. Matahari dan rembulan. Bulan purnama. Itu bulan purnama bersinar karena dapat apa itu? Dapat pantulan cahaya dari matahari kan? Itu bulan purnama itu terang karena dapat pantulan cahaya matahari. Nah, yang lebih terang itu bulan purnama apa matahari? Pasti matahari. Tapi yang selalu dipuji orang yang mana? Matahari apa bulan purnama? Puisi-puisi mengkisahkan tentang keindahan bulan purnama, lagu-lagu banyak yang memuji keindahan bulan purnama. Bahkan banyak mereka itu mengumpamakan wajahnya yang cantik, yang tampan seperti bulan purnama dan sebagainya. Tidak ada yang muji matahari. Wahai matahari, betapa terang cahayamu, ketika aku memandangmu pecah biji mataku. Tapi kalau purnama kan sering. Seperti itu sekalian. Jadi Nabi yang paling ganteng itu bukan Nabi Yusuf, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kegantengan Nabi Yusuf itu separuh daripada ketampanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan marra'a wajhaka ya Sa'ad. Siapapun yang memandang wajahmu ya Rasulullah, dipastikan orang itu akan berbahagia. Itu tak salah mandang wajah Nabi, jemaah. Nyebut nama Nabi beda. Sallallahu ala Muhammad. Tenang surat ini. Kalau kita sedang susah, sedang sumpek, jualan tak laku ini. Di rumah banyak masalah. Kena marah bini pula kan. Nah, sudah. Ke masjid kita ke musalla, baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah Allah akan beri kepada kita ketenangan. Ini baru nyebut nama Nabi. Apalagi kalau kita paraan dengan Nabi, apalagi kalau kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi kita dengar cerita-cerita mengenai Nabi Muhammad ni, sebentar lagi kan. Inilah bulan Maulid ini. Mungkin kita hadir di masjid, di musalla atau tempat-tempat lain mendengarkan kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Kemudian yang terakhir Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah Nabi yang disebut oleh para ulama ahli sejarah sebagai anak Aish bin Ishaq bin Ibrahim. Yaitu Nabi Allah Ayub ini adalah Nabi yang dijadikan sebagai contoh suri tauladan dalam kesabarannya. Jadi Nabi Allah Yusuf ini Nabi Allah Ayub terkenal Nabi yang penyabar. Walaupun luar biasa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ayub,
dari mulai kemiskinan, kematian, kehancuran, terakhir penyakit yang luar biasa. Tapi Nabi Allah itu tetap bersabar dan tetap taat kepada Allah dan selalu menyempatkan diri untuk berdekatan dengan Allah, bertawakal kepada Allah dan selalu berprasangka baik, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita tauladan hadis sekalian. Mungkin dalam hidup kita ni mungkin tidak alangkah banyaknya ujian, alangkah banyaknya bala. Kadang belum selesai suatu masalah, belum selesai timbul masalah baru lagi. Nah, tapi kita ingat bagaimana Nabi Allah Ayub alaihi salam. Beliau tetap ibadat, tetap yakin, percaya, beriman kepada Allah, tetap mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Nah, kita pun demikian sekalian. Jadi separah apapun keadaan kita, sehebat apapun bencana musibah yang menimpa kita, atau berbagai macam penyakit yang kita rasakan dalam hidup ini, kita tetaplah bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kabar gembira, setiap bencana, musibah atau penyakit yang menimpa seorang hamba itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab bencana tersebut Allah akan meninggikan derajatnya dengan derajat yang setinggi-tingginya. Jadi bencana, musibah, bala atau penyakit termasuk kemiskinan ini adalah subsidi kebaikan, subsidi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita sihat sekarang, kita sihat kita bisa solat wajib tetap ini, solat sunat. Dengan sihat tadi kita bisa baca Quran, bisa zikir. Dengan sihat tadi kita bisa mendatangi majlis taklim, pengajian. Alhamdulillah. Tapi bagi orang yang sakit dan dia sabar, dia redha, dia ikhlas dan dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini orang tersebut lebih cepat lagi, lebih hebat lagi dia mendekat diri kepada Allah dengan orang yang sehat yang melakukan amal ibadah kepada Allah itu. Lebih cepat lagi dan lebih dekat lagi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya katakan tadi, itu merupakan subsidi dari Allah. Jadi kalau kita dalam hidup ini sering mendapatkan bala, bencana, musibah, ujian, kemiskinan, kesengsaraan, masuk penyakit, alhamdulillah ini ada subsidi dari Allah supaya kita nanti di akhirat mendapatkan derajat yang tinggi, yang mulia, penuh dengan kehormatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan didapat oleh orang-orang yang mendapatkan kesehatan di dunia ini. Tapi kita mohon kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah kesabaran, keikhlasan dan keridhaan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal mukhtalif syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah wa min buldal muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Taqabbalallahu minkum.